thobela, ke a le dumedisha, ke a le amogela, ke a le lotšha mo go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke re enwa metsi le nabe maoto le ipsene ka taba tše ke le tshwaretse go tšona. Ke kgopela gore le reka le ipsene ka taba tše le se ke la lebelela go subscribe, la like my page, la kgotla le notification bell ewe, la share le di-video tša ka le batho bao le gore le a ba rata. Ke a le leboga. Today ke rata go share le lena di-signs tše 15 tša go bontšha gore a na o ka ba wena le mpho ye re bitšang gore ke Clairsentience gift. Clairsentience ke mpho ya maikutlo a e leng gore ke maikutlo a go sensa dilo. Ra tseba gore motho wa go ba le dimpho tša semoya go na ba bangwe ba very strong ka go fila dilo, ba bangwe ba very strong ka go kwa dilo, akere ba bangwe ba very strong ka go sensa dilo jwale le jwalo. Okay, di-signs tše 15 tša go bontšha gore o na le Clairsentience gift goba o na le dimpho tša maikutlo a go sensa dilo. Ya mathomo, o kgona go sensa di-emotions tša batho, o sensa maikutlo a batho, o sensa di-feelings tša bona, o sensa malwetši a bona. Go ka kgwetša o le, let's say ke for example ke re mohlomong ka mo taxing, go le ka mo taxing wa kgwetša le gore ke batho ba bantši ka mo taxing, wa kgwetša le gore o mongwe o tla a kwatišitše ke tša mo a tšwang gona, o mongwe o tsamaile gae a lwele goba a rogane le molekane wa gage, o mongwe wa babja, mmele o wa lwala, a phele gabotse, o na le di-high blood, o na le malwetši a maitseng, o mongwe o rema ke tlhogo, o mongwe o na le mathata, o mongwe o na le a ke mohlomong mathata a ditšhelete, o na le di-stress, depressed, jwalo le jwalo. Wena jwale ka motho le o na le mpho ya go sensa ye re bitša re ke Clairsentience, o tlo sensa mathata a batho ba le ka mokana ga ona, o tlo a fila mo go wena. So gantši mpho ke mpho e le gore gantši batho ba ile gore ba na le badimo ba le ba mandao, e le go badimo ba metsi, ba experience dilo tša mohuto mo so. So o kgona go tseba le le gore o kopana le motho, akere le ga motho la sa tla go botša gore gape jaaka šitše already o setse o kgona go bona gore motho today ga se yena, wa sensa, o sensa di-feelings tša gore motho today ga a gabotse, o ka re o na le mathatanyana goba o na le selo se le gore se mo tshwentše. Number 2, o kgona go fila presence ya spirit, o kgona go kwa le tse o tsene ka morumo goba o dutse o itee ka montlo goba gana mo tla ba o le gona, ga e le gore go na le spirit se se itse mo gaufi le wena, e ka ba spirit sa badimo ba gago, e ka ba spirit se le gore ga se sa badimo ba gago, ke spirit se se lokilego sa ke phetela, goba mohlomongwe ebile ke spirit sa o se be gabotse, a negative energy, o kgona go e fila gore ai mo go na le something, mo go na le something, go no tsena fela ka rumo wa fila gore ai ka mo ke tsenang ka ona ka mo a o gabotse, ntho e leng ka mo e kotsi, wa e fila wena nthowe. Ge dilo tše dimpe di tlo diragala, wena o setse o di fila goba o setse o thoma o di sensa gore go na le ntho ngwe empe ye le gore sa tlo diragala. Ka nako ngwe bile o ka botša batho a re išwa tsa re keng dimpotša gore mo go tlo tlhaga something sa o se be gabotse, batho ba bona o ka re wena wa raloka wa joka, ntho ke nnete ya tlhaga, ba boa o batla go wena ba botša nna wena o tsebile jwang, ke mpho ye le gore wena o na le yona, mpho ye le gore wena o e file ke manyolo a gago. Number 4, dimotse tša go di na le go tšhentšha, di tšhentšha kgafetša, gantši di tšhentšha ke environment goba lefelo le le gore o tla ba o le mo go lona. Go ka kgwetša le gore mohlomong batho ba le bona ba nang le bona go na le ba ile gore ba kwatile, then automatically le wena ka baka la gore o sensa di-emotions tša batho ba le wena energy la bona ile go affecta, automatically o ba ka mokgola ba leng ka gona, goba le gore a se batho bale ke lefelo le la o leng ka mogare ga lona, mohlomong o na le ntho e nngwe e bete sa le ya diragala kgale, mohlomong sa le ba go a bolaiwa motho ka mona rumong ye o leng ka mogare ga yona. So and then because o tsene ka kua
o tlo e feel energy ela sale ya diragala ela mpe ela o sebe gabotse ntho e tlo affecta di-moods tša gago e affecta maikutlo a gago o kgotse le gore bo thabile ka sepitinyana o thoma go ba ka mokgwa mongwe ga o sa thaba kore ntho ela motho ela a beng a e feela nako tše a ba bolaiwa wa e feela yona ntho ela ka nako ngwe le e le gore ke pain o kgona go feela pain ya motho ola so o ba le go change mo moyeng wa gago le mo mmeleng wa gago ga o rate go ikhwetša o le ka gare ga batho ba e le gore ba tletše too much ka di-negative energy kudu ka e le gore di-negative energy la le wena di sa tlo go affecta as wena o ena le mpho ya maikutlo a go sensa di-emotions le di-feelings tša batho so wena gantši o rata gore o be mo e le gore go tletše lethabo a gona di-negative energies ke mo e le gore wena o kenya ka gona okay number 6 o sensitive kudu gampe o sensitive ya ke tsena nka bea jang ka Sepedi o sensitive kore o jale ka galasenyana so ge se go diragala ntho e le gore e koša botlhoko ntho ela ya go affecta e re ko fe motlhalo o mo simple a ke re motlho mongwe o rata o lebelela di-TV di-soapy o lebeletše soapy e tse goba o lebeletše movie ono o lebeletšeng go tla phate e le gore e koša botlhoko motho mongwe o direla ke some se sengwe goba motho la ebile wa lla o tlo ke khwetša le wena ebile o lla le motho ola kore ntho e le e diralang ka mola ya go toucha let's say o lebeletše yona soapy yone o e lebeletšeng and then ya ba gore go na le motho mongwe o dirile o mongwe selo se sempe ka mola TV and then go ka ra film ene wena o e lebeletšeng ya ba ntho la gore ola a dirileng o le mongwe ntho empe o kgopela ola mo dirileng ntho empe o mo kgopela tshwarelo the minute motho la ke iša fase a ke kokobetša a kgopela tshwarelo ntho la e tlo go toucha o ka bona dikeledi di tlala ka mahlong a gago ke ka mokgoleng ka gona number 7 ga o rate go theeletša ditaba ga o rate go theeletša ditaba ke nna owe lo tša tshwane di tlhokanela tsela a ke di rate ditaba a sena motho o theeletša ditaba ka baka la gore di a ntoucha ge setse gotse nako tšengwe o theeletše ditaba o ikwa ka batho ba ile ba dira corruption ba utswa ditšhelete ba benefita ba le tee ba ba le mo fase ba sokola batho ba kry mebereko ka baka la tšhelete le gore di a utswiwa batho ba bangwe ba kgone go kry mebereko kore dilo tša mohuta moso wena kore di a go affecta gore why mare batho ba dira so why ba swantse gore ba utswe mola e leng gore tšhelete ye ge company e bereka gabotse re tlo benefita rena batho ka moka metlhagase ka se ture metsi a ka se ture dijo di ka se ture kore dilo tše di so kore di a go affecta so ga o rate go lebelela ditaba kudu mo e leng gore go a lwewa go setse go na le kgotse ntse la gore naga ya kae e lwa le ya kae ga se dilo tše wena o ratang go di lebelela lo tšeowe because di a go toucha mo pelong ya gago o too sensitive ke ka mokgoleng ka gona number 7 okay number 8 o kgona go sensa motho o mobe motho wa pelo e mpe ga le mo gaufi le wena motho e ka ba mo tseba goba motho e ka ba le mathomo kopana le yena immediately di tlo go botša gore motho no o seke wa ralokela gaufi le yena ga se o mo botse ga ana pelo e botse goba ga a tshepagale a ka tla a dira lo tše le gore o tla o tlo kwa bohloko so o kgona go fila ka sepiti gore motho o na le pelo e nngwe motho a nyakega o bo gore o dutse o itee ka nako o ipotše gore o bone o ka re wena mebona le o nang la batho lo tša go se tsebalege sante fa go sowe ene gantši batho ba ba Clairsentience gift e kudu ba kgona go sensa le bathakati go setse o na le this gift and then o le gaufi le motho le gore wa seleka wa lawyer immediately di tlo go botša gore motho wa lawyer di tlo go botša o se ka nana gore wena o nana batho lo tše dimpe go jwalo ke mangelo a gabo ka mokgwa le gore wena ba go file mpho ka one ke ka mokgwa le gore wena o tlo bona dilo ka gona number 9 o trusta di-feelings tša gago o trusta di-senses tša gago o trusta di-thoughts tša gago o trusta intuition ya gago ke ka mokgoleng ka gona ga se wena motho wa o dauda intuition ya gago le go bose e le gore a se tlhotse ba rona le spiritual gift o lebelela rena wena o gotse jwang
o tlo kgotsa motho le gore o go le gore ge intuition e bola le wena ka mehla wa e trusta and a o tsebe rena why o bo e trusta go ka re o dutse kwa fase ba go botsa ba re go na le something se sewe seetla se tlo dira 1 2 3 emelela o ke kgotse le gore wa emelela ka speed go ka kgotse le gore wa sepela o ya kae ka parting kae immediately intuition e le go botsa gore o ske wa ya ebile o ka se tlo botša nna kganthe why ke sa tshwanela gore ke ye ebile o ka se doubt ebile o ka se tlhonana ka monate wa molao yang immediately o tlo bona o tlogela gore ai a ke saya o botša batho ba le gore ai nka sa kgona go tla 1 2 3 4 5 le ga le ka se ba botse nna why o sa tle mara o tlo no kwa ile gore wa kgotsa o fila gore moya wa gago o ikwa gore moya wa ka o sa dumela o trusta moya wa gago ge moya o go botsa gore o se ke wa dira so ga o dire ge moya o go botsa gore dira so wa dira ke ka mokgwa le wena o na le trust ka gona ke trust ya tlhago ye e leng gore wena o na le yona. Okay, number 10 o kgona go sensa motho wa go loka o kgona go sensa motho wa pelo e botse o kgona go sensa motho wa o se fele pelo immediately fela ka go mmona o kgona go sensa so go ka re o ena le these gifts o kgotse le gore dilo tše ka moka tsona go bontse go la di be di tlhaga mo go wena mara wa kgotse le wena ke kgotse le gore dilo tše ga o sa dikwa le go dikwa ga o sa di fila le go di fila ge intuition ya e go botsa gore o ska dira so wena o kgotse wena o dirile o no tseba gore something ga se right o tseba gore gift ya gago e tswalelegile e blockile so bona gore o berekana le yona wa e bula. Okay, number 11 ga o rate o ikhwetša o tletse mo ile gore go tletse batho ba bantši kudu ga o rate di-crowds mo ile gore go tletse batho ba bantši kudu ga o rate go ema di-line tše teletsele tša ka dipankeng tša ka dishopong ga o rate go di ema kore o fitlhile mola go kgotsa go ena line e teletsele o fela pelo ebile o motho le gore o ka sepela wa rae ke tla boa gape neneng rather o sepele o tla boa motlhang o tseba gore ka matšatši ke a tseba ka dipankeng a gona di-line ya ba gona o yang o phetha tšeo di phethang ke ka mokgoleng ka gona o se ka makala gore na wa wena o le so ke ka mokgoleng ka gona ga o rate lefelo le le gore le tletše batho ba bantšintšintšintši. Number 12 okay number 12 e sa le tshwana le number 11 number 12 e bolela ke setse ke file example ka yena ke le ya go ema di-line tše di telele ke yone newe ke lo tšeo sa rateng go di ema ke setse ke file example ka yena mo go number 10. Number 13 ga o tsena ka mo roomong immediately go seno tsena o kgona go fila dilo tše di-energy tše di leng ka moare ga room gore energy ya ka mo roomong ye ke energy e botse goba ke energy mpe na and o kgona go fila a kere maybe o tsena ka ntlong o tsena ka motseng o moitseng go o tsena ka mo kitchen o hwetša go ena le batho ba ka motseng owe immediately le ge ba ka re ba go bona ba tshega ba thagala mara immediately wena o kgona go fila goba o kgona go sensa energy ya bona ya before wena o itla gore na ka mona motseng wa go be go diragala eng a kere mohlomong o kgotse le gore ba ngangišana goba mohlomong ba rogana ka mantšu a kere ba elwa ka mantšu ba sa kwane go na le ntho e le gore ba e baka goba ba e lwela ka mantšu so immediately go seno tsena kgotse le gore mohlomong ba rile kwa re okay motho wa tsena kwa gate ba nang ba kgomola and then go kokota le bating ba re ka gare wa tsena go seno tsena ba thoma go thagala ba nyaka go bontšha gore bona ba kwatile bona ba lwa ba no thoma go no pretenda ba tshega le wena ka gore ga ba nyaka gore o tsebetša ka malapeng a bona but wena immediately ka baka la gift o nang le yona o tlo e fila gore ka mo something a se gabotse ka mo moya o leng ka mo motseng a se o mo botse go na le moya wa ntwa o tlo e fila ntho. Okay, number 14 o kgona go ba motho wa go notice di-change tša di-temperature ka speed wa inothisa gore ka kgotse le gore okay go sele gabotse mara ya re ka speedinyana o kgotse le gore go tlo pipa maru wena before e bila ka pipa o tla ba setse o fitše mo mmeleng wa gago gore no weather ya change weather ga e sa le ka mokgola before batho ba makatla ba bona ra jwale maru a thibile o kgona go ifile ka speedinyana ge pula e le gore sa tlona o setse o ifile ka speedinyana rai pula e tlona e etla pula ene ke nnete pula e tlona ene ebile o kgona le o fila gore na
pula e tlo nang ke pula mohuta mang, ke e botse goba ke kgogola moko, ke pula la o tlo tla ka magadima, ya o tlo tla ka moya, ya o tlo tla ka sefako jalo jalo, o kgona o e fila ka sepitinyana le gore na pula e tlo na nako e ka o kgona o e fila ka sepitinyana right ye tlo na today not gannyane. Ene ge le rona le mpho e so and o kgona o fila di weather tša mohuta e le gore o kgona o fila gore pula ga se pula e botse, ke pula e le gore o tlo kgotsa ebile e tsena ka dintlong e dirang e na ka moya e re senyetša. Šomiša maatla wa thapelo, o filwe maatla a thapelo, kwatama ka dikhuru o rapele, o tla bona le ge e le gore maybe ke mmamogašwa wa feta goba keng a ka se kore mo leng gona lefelo le leng mo go lona go yo rapela a o tšhireletše wena o itee o tšhireletša le batho ba o agileng le bona baagišane ba gago gana mo o agileng gona a gona le ntlo e tee le gore lesenke la gona le ka wa a gona le ntlo e tee le gore e ka tšea ke roof a gona le mohlare o moteo le gore o ka wa ka baka la thapelo ya gago. Number 15, ge badimo ba gago ba le mo gaufi le wena, badimo ba gago a re sa bolela ka di-spirit, badimo ba gago ba le mo gaufi le wena, o tlo kwa le wena gore badimo ba ka ba gona, o tlo kgotsa o na le di-vibration-nyana tše dingwe tše di sesenyana tša boletiananyana wa di kwa di-vibration wa kwa rai ba gona badimo ba ka moke wa kwa le mo tlhogong ya gago wa kwa o kwa o ka re meririnyana something nyana o ka re di a sepela mo godimo ga tlhogo o se ka ba tšhoga ke badimo ba gago nako ngwe kgotsa o kwa o ka re o kwa go tonyanyana so not mmele ka moka nako ngwe e ka direla mmele ka moka kgotsa go fiša letšatši la fiša mara wena ka sepitinyana o kwa o tonyanyana a kere ya kgona gore o e dire mmele ka moka nako ngwe e ka no dira mohlomong le se mo sefatlhegong sa gago wa kgotsa mohlomongwe a ke no for example a kgotsa maybe go tonyanyana mola o tlo no go kwa ka mo lerameng a kere maybe la ka mo go left o no ka no ra ke badimo ba ka ba mbrasha motho lengwe le ilaka le le mo gaufi le nna le eme mo gaufi le sefatlhego sa ka le eme ka mo saeteng ya ka ka go left ke ka mokgwa le o tlo ba o fila ka gona. So ke tšona tšeo ba gagešo ke kgopela le di lebelele dintlha tše 15 tše ke le fileng tšona and then o tšee o thike one by one ye leng gore wena wa e fila goba mohlomongwe le gore gantši ga o e file ga e o diragalele mara wa tseba gore ge ke be ke gola ntho e be e diragala so go ra gore ge e se sa diragala so go na le ntho e le gore e tswaletše it's either o tlo checka dijo tšeo di jang gore ga se dijo na ga se di tswaletse tše dingwe tša di-chakras tša ka na number 1. Number 2, o checka gape le taba ya cleansing ke neng la mafelo mo e le gore ke tlhwekišitše goba ke ile ngakeng goba moprofeteng a ya a ntlhwekiša antira cleansing gore tšona di-gift tša ka tše di kgone go bulega as long as o sa dire cleansing dilo tše ke di balang ka mokana tšona di a tswalelega gore wena ga o sa dira mmereko wa gago e le gore badimo ba o romile gore o tlo kgone go dira mo lefaseng ga o sa kgona go o dira o tlo o dira jwang o tlo phološa batho ba bangwe jwang ge wena mo mmele wa o se gabotse. Number 3, ebile e ka no ba e le ntho ya gore ge di tswaletše le so wa kgotsa di tswaletše ke meleko a kere ge batho bantši ba go foša ka meleko batho ba o loya ba o foša ka meleko ba re ba dirang meleko ela e tswalela dintlha tše ka mokana ga tšona because ga ba nyako go bona o bereka ga ba nyako gore wena o ba file o ba sense ntho ya gore bona ba fitlha gaufi le wena o tlo kgona go fila goba o sensa gore motho wa seleka ga ba inyake ntho le ba e dirang ke sephiri ya ba swabiša le bona that is why bona ba ikhutiša ge nke e se sephiri e sa ba swabiše ne ba tla e dira phatlalatša. And then in number 4 e ntšhabetše ba gagešo number 4 e ntšhabetše gore na go sa dikwe e ka khosa keng. Okay, le tšona di-energies di-negative energies go ka kgotse le gore o phela lefelo le lo letletše too much ka di-negative energies and wena ga se wena motho wa go fela o ke tlhwekiša obviously dilo tše di tla go affecta let's say ka gago gabotse o thekgile motse and then mara kgotse le gore wena o tšea nako go ke cleansa mara everyday wa sepela o ya mmerekong o tsena ka ra taxi le go na le batho ba bantši ba ile gore ba tla ka di-energy tša bona and then go fitlha mmereko le gona go na le di-energy tše di itseng a kere ka gare ga di-buildings not tšelo di tlišitše ke batho ka gare ga di-buildings tšela le berekela mo go tšona wa kgotse go na le energy ngwe ya ye gabotse and then go diragala eng e khosa dilo tša mohuta no moso and then wena wa feletša o dirang o tswalelege e khosa gore wena o tswalelege o sa tlhola o sa kgona go fila goba go sensa di-gift tša gago goba melaetša le gore badimo ba o fa yona wa sa kgona go ikereya tšona di-senses tše ka mokana tšona ke a spiritual gift ke
gift le wena o e file ke badimo ba gore wena o tlo bereka so le so le so le so. I am a king, I'm not a slave.